wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Wa ma jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. فلا
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Fahrul Raji yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca dan kita sebagai pendengar mendapatkan rahmat dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tibalah acara yang keempat, yaitu acara inti. Alhamdulillah ya, tadi sehabis ba'da maghrib jamaah Al-Falah sudah melaksanakan yaitu maulidan dengan mengagungkan Maulid Nabi, membacakan berzangzi dan kalimatul marhaba. Insyaallah sekarang akan diisi tausiah agama. Alhamdulillah dengan tema dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bangkitkan lagi semangat cinta kepada Rasul dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang keempat, acara tausiah agama. Adapun tausiah yang pertama insyaallah akan diisi oleh Syekhul Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muiz As-Sauqoni atau Bapak Kiai Haji Ukhon yang dari Tegal Malang. Tolong kepada anak-anak yang memegang bendera jangan berisik ya, mungkin sudah rindu dengan pengibaran bendera ya. Mari kita sambut dengan membaca sholawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Mana benderanya anak-anak, kibarkan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Satu kali lagi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث فينا رسوله الأعظم وجعل أمته وسطا وخير الأمم حتى يكونوا يوم القيامة شهداء على سائر الأنام. فسبحان الله شارع الأحكام المميز بين الحلال والحرام. أحمده على ما فتح من غوامض العلوم بإخراج الأفهام. صلى الله تعالى على النبي الأكمل الأفخم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي المكارم والشيم الذي أزال بيانه كل إبهام. وعلى آله الذين سلكوا في دينهم تجمع للمناقب والأحلام. وأصحابه وأتباعه هماة الدين الأقوام وشرف وكرم ومجد وعزم. صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأيام ومواهب العزام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عامل سوءا منكم بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأنه غفور رحيم. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, kesepuhan para tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Cijantra, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang hadir di ieu haflah kenging syafaat di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus teristimewa salam penghormatan disampaikan ke Ketua Penyelenggara PHBI. Alhamdulillah, berkah inayah, berkah nikmat sehat walafiat, orang bisa kumpul wasilahna dina maulid ayeuna. Alhamdulillah, orang doakeun Pak Aibtu Mulyadi sing pasihan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui salam penghormatan disampaikan ke Gubes Majelis Ta'lim Al-Falah, salah satu keluarga besar
Majlis Ta'lim Al-Falah alhamdulillah gubesna di Tegal Malang. Namun Cak Pak Haji Daniel mah di Banten ya. Tegal Malang itu di Banten ya. Salam penghormatan selanjutnya disampaikan ke aparatur pemerintah Desa Cijantra, dimulai RT, RW, Pejaro, Palurah, begitu deh para umarokna, babinsa binamas. Mudah-mudahan dipasihan keadilan ku Gusti Allah, dijalankan tugasna secara bijaksana. Mudah-mudahan selalu kenging ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus teristimewa salam penghormatan disampaikan ke guru urang Syekhuna Al-Mukarram anu ti Ancol. Jauh Ancol mah Jakarta, geus ibu-ibu teh nyaho mah. Kan Jakartana belah wetan, belah kulon. Lain belah wetan. Anjakal Monasan Jakarta belah dinya mah aya ge Tugu tiga raksa teh. Mudah-mudahan urang doakeun Syekhuna Al-Mukarram sing dibasihan keberkahan ilmu manfaat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu oge mudah-mudahan pasihan kesehatan, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dijaga tina segala panca bahaya insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, kula tadi ningali Pak Haji Abdullah Syukur ada dek-dek bae supuna, makanya kula diuk ya. Mudah-mudahan ketua PS2 P2S nya P2S dipasihan kesehatan oge. Gitu deh para anggota jamaahna, mudah-mudahan selalu bersinergi, selalu istiqomah dalam menjalankan tugas pengajian walaupun sabari ngaliwat ge pajinya. Ikula sababaraha waktu anu pernah ngalaman P2S asana can pernah barang yang Pak Haji Daniel ya. Kurang doakan Pak Haji Daniel mudah-mudahan selalu sehat, selalu dipasihan rezeki anu seueur, karena lamun seueur mah nya nama babari ya. Lamun seueur mah insyaallah anjeun mah antusias ka warga masyarakat. Mantap masyarakat jarang pulang mah kamanehna eta anggap bosna lah, bos jarang pulang, bos Cijantra. Mudah-mudahan orang doakeun anjeunna selalu kuat menjalankan tugasna, karena seueur pisan aktivitas anu dijalankeun salian di nyeunaan PBB, SPPT, ya kitu deui urusan bola segala. Pak Hajinya jadi askabnya selamat untuk Pak Haji. Jadi lamun urang Cijantra yang main bola kaditu bae ka Persita. Insyaallah aya Pak Haji Daniel. Duka mayar teu nama. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, as'adakumullah. Lanjut ya, lanjut. Terus. Muslim 10 karya. Terusnya. Orang ngaji apa orang ngobrol apa ya? Dua-duana ngaji bari ngobrol. Aya anu ngaji bari HS aya. Saha eta? Mang Ubad ya. Mang Ubad biasa ngaji hadir terus nan bari HS. Benar gitu bisa nyaho karena fotona ambal aya. Bus itu percaya di tiap grup aya eta foto Mang Ubad mah. Alhamdulillah sanajan bari HSG ngaji mah menang pahala. Menang nanti nah. Alhamdulillah
lillah. Ya ibu-ibu hayang pahala apa hayang berkatna. Ieu lamun ngaji biasana sok dibere berkatan apa dibere karatan. Nu penting mudah-mudahan pengajian di mana BG, imma di masjid, wa imma di P2S, wa imma di musola, di majlis talim, wa sejena. Mudah-mudahan jalma anu datang ke pengajian eta menang 2 perkara. Sabaraha cenah? 2 perkara. Ya hampura lain ieu nya Pak Burdinya. Kula malain tausiah, mah belajar ngomong bae lah. Karena tausiah mah seniorna kiai urang. Ya, punten kiai mah belajar ngomong bae sugan man katepaan lah gitu. Balik di dia aya nu ngundang deui. Kan lumayan. Setiap jalma anu datang ke tempat pengajian eta menang 2 perkara. Mana nu hiji perkara pertama nyaeta menang pahala. Alhamdulillah. Ya ibu-ibu datang ke dia, bapak-bapak pemuda bari mawa bendera eta alekahkeun sampean datang ke dia pahala mah geus menang. Alhamdulillah. Gufirallahu qabla ayah tua, ketika sampean ngalengkahkeun sukuna dilengkahkeun di imah karak muka lawang doang ge geus meunang pahala. Alhamdulillah. Gufirallahu qabla ayah tua. Jeung ketika kapanggih jeung hewan-hewan di jalan, kapanggih makhluk Allah eta manghampurakeun dosa ka jalma anu berangkat ka pengajian. Alhamdulillah. Hiji tah naon cenah pengajian pertama menang pahala. Kadua jalma anu datang ka tempat pengajian teh imma pengajian harian, wa imma pengajian mingguan, wa imma pengajian bulanan, wa imma pengajian muludan, rajaban jeung nu sanesna eta menang manfaat. Menang naon? Manfaat. Hiji menang pahala, kadua ditambah manfaat. Tapi untuk setiap jalma anu datang ke pengajian menang manfaat, aya nu menang pahala doang, manfaat mah eueuh. Ieu mah nya pahala menang, nya manfaat menang. Alhamdulillah. Lain menang berkatnya ibu-ibunya karuhan eta mah menang manfaat. Naon manfaat teh? Urang sok ngadoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Menta dimanfaatkeun ilmu anu hasil dina pengajian. Insya Allah mudah-mudahan balik di dia menang ilmu anu manfaat sareng menang pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan cirina jalma anu menang manfaat teh aya 5. Aya 5. Mangga mangkubil aya sabaraha jalma anu ngaji menang sabaraha manfaatna cirina? Aya 5 manfaatna. Cirina jalma nu meunang kamanfaatan dina pengajian aya 5. Nu pertama jalma anu datang ka pengajian meunang pahala jeung manfaat nyaeta selalu ziyadatul khauf, selalu tambah-tambah sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.